He kōpaunga te mahi a Te Wānanga o Aotearoa, ia Evie O'Brien, hei tumu hau. Ko Te Wānanga ko au Te Wānanga. So hugely humbled, thrilled, excited to return to the Wānanga and excited about the future. E hi kaka ana Evie ki te hoki mai, me te whakapaukaha ki o narahinga. So I think the first thing is to recognise what has been before, and so really important to acknowledge the founders, those leaders who've done an extraordinary job in terms of leading this extraordinary organisation. Ki taku ki te ngātu, tōna wā ki tua ki te ao whānui, I tino ki te ia, I tino rongo ia I ngā taumahatanga o ngā iwi taketake o te ao. I noho harikoa māma ki te mōhio, ko te iwi Māori e tuana I roto I tēnei ao pakari tonu. Ai ko te tutuki I ngā āwhero a te tini te mahi. Ko taku whakaaro nui, ko mauria mai ia o nā whea ko katoa, kia tāpiri atu, kia whāriki hia ki mua I te wānanga Aotearoa, kia mōhio pai, ngā tauira, ngā kaimahi, ki ngā āhuatanga, ko ki te ai ia, kia whāngai ki a rātou, kia whakaoko atu ki a rātou. He rau e te hokinga mai o te whaia Evie ki Aotearoa. Kua tōna whārima tau e noho ana ki Oxford e whakahaere ana I te kaupapa huri noa I te ao e kia nei ko te Atlantic Fellowship. He tōtō mai te hunga no ngā tōpito o te ao e hiehia ana te āwhina I o rātou hapori. Engari, mō tēnei puna mātauranga nui, ka tōtō mai ko ngā hua o tā wāhi ki runga o te awa mutu rā anō. E whakamīharona ki tō tāua whaia ki Evie, me tēnei tūranga hou. For me, I think the Wānanga and Māori Pākihi and Māori business and iwi Māori not only has so much to offer in terms of our own whānau hapu and iwi, but have so much to offer in terms of the world. Tai hoake, ka rongo I ngā hua ki tēnei kōpaunga nui. Te Kawa Paora, Aukaha.